mentah syatip tok ya ke pollution delita sepak cui sispa sanpau aspa tetok sanspa Hakastaw taray ulber arja arpuar na kalyang kibor sorkar kila penoy ka public hearing banyatay bat pan i gijing snow jong ipait ba halor gijing tmu ban wanra ek sanitary landfill hamuchots dai That Musem West Jand Hills District. Ya kani gijing pan snow pait ba lapan ya do Deputy Commissioner ka West Jand Hills District Uma Garrett LNS Dykes. Nakalyang uway ni kipat ba ulabu ikajing kali ya kibor penyat balada ka sorkar kampat la bante lakam ya kajing pen mi tedam seniu na kikali kumno ka pho seniu ban pen khut ya kala air babi nakabathang nyut wah kari jaga perti babon ba hapthang ikinyot dathang mi tediam sisin bami ka tediam don kata ka carbon dioxide kal air ka bacaba ka pollution mentah don hanai soban ai khuble pollution badon longkum ka kali ngayabu kali mentah syatip tok ya ke pollution delita sepak cui sispa sanpau aspa tetok sanspa kamu municipal lese kan poin kata kabenta pila ban peding nangam ngai nganong ngai hero dalilai namar ya kabahir secerang kala ban cek ngam ngai kabomlah hiba benlong nakata daw kaum lese kan tu suki mentelang kan terkhong kanomla bangam meniur pila bangkhang nondan bangal menor robala bangkhang kinyot kiba fitak barokhat kingam sipo hinomla ban kenting sitrong kenting sitrong kin hapiang sipo kata kalong impossible khmat cungi paiba ngiram punya kana kacing wan thya nyot hne apa unda ulum namar ba kadon kacing kita yangi kipai ba nong song snong jong kana kathan charum